Igitondo cyiza kuri wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho uherereye hose, aho dukurikirana uherereye, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri bwota amasimbi, reka tuguhe ikaze mu makuru yo muri iki gitondo cyo kuri tariki ya 11 z'uku kwezi kwa cyenda. Uyu mwaka turimo 2025, tuje muri update z'amakuru akomeje kugenda agarukwaho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru yacu tugiye kuyahera hano muri Uvira, nyuma y'uko ku ruhande rwa Wazalendo bahakaniye ko badashaka General Kasita woherejwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuyobora ingabo hano muri Uvira mu rukerera rwo kuri tariki ya 11 z'uku kwezi kwa cyenda. Hano muri Uvira hakaba humvikanye amasasu menshi cyane. Ni mu ijoro rero ryo kuri tariki ya 11 z'uku kwezi kwa cyenda. Biravugwa ko habayeho isubiranamo hagati y'ingabo ku ruhande rwa Wazalendo ndetse no ku ruhande rw'abasirikare b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ku ruhande rwa Wazalendo barimo barashinja General Kasita kuba ari umwe mu bagize uruhare mu gutanga tumwe mu duce twagiye twigarurirwa n'umutwe wa M23 hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariyo mpamvu rero batifuza ko uyu General Kasita yayobora ingabo hano muri Uvira. Ni imyigaragambyo ikomeje gukorwa ku ruhande rw'abawazalendo, ariko nanone bakaba basaba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kureba kure, bitewe n'uko uyu General Kasita ari umugambanyi. Ariko nanone hakaba hari andi makuru akomeje kugenda yemeza ko bamwe mu bagize uruhare mu duce rero twagiye twigarurirwa n'umutwe wa M23 ngo bakaba bafungiye i Kinshasa. Rero ngo hakaba hibazwa impamvu uyu General Kasita we atafunzwe muri bo, kandi nawe ari umwe mu bashinjwa kuba yaragize uruhare mu itangwa ry'uduce dutandukanye twagiye twigarurirwa n'umutwe wa M23 hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone imirwano ikaba yaramutse yumvikanira mu birometero bigera muri 3 uturutse hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ni igitero gikomeye cyane cyaje kugabwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakigabye ku ngabo z'umutwe wa M23, aho byakomeje kugenda byemezwa ko hakoreshejwe drones ndetse na Sukhoi 35 ndetse bikaba bikomeje kugenda byemezwa ko ibirindiro by'umutwe wa M23 biririye hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Igice kimwe cyabyo cyaje gutwikwa rero n'izi ndege za drones za kamikaze ndetse na Sukhoi 35. Bikaba bikomeje kugenda bigarukwaho ko iki gitero cyabaye muri runo rukera rwo kuri tariki ya 11 z'uku kwezi kwa cyenda cyasize igishegeshe ingabo ku ruhande rw'umutwe wa M23, ndetse binakomeje kugenda bigarukwaho ko hari ingabo ku ruhande rw'umutwe wa M23 zaje kuba zakomerekera muri iyi mirwano, ndetse bikaba binakomeje kugenda bigarukwaho ko hari abaje kuhasiga ubuzima. Nk'uko rero byemejwe mu minsi yashize ko hari ingabo ku ruhande rw'igisirikare cya M23 zinjiye bwihishwa hano muri Uvira, ndetse bikaba ngombwa ko bimenyekana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba baranagerageje gushakisha aba basirikare bakababura. Ibi bikaba byarateye impungenge zikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kumva ko umwanzi yabinjiranye. Biravugwa ko aba basirikare binjiye hano muri Uvira ngo binjiye bambaye imyenda ya gisivile,
Ibi rero bikaba bihangayikishije cyane ingabo, haba ku ruhande rw'abawazalendo ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirangajwe imbere n'ingabo z'u Burundi. Kugeza magingo aya ngaya rero aba basirikare ku ruhande rw'umutwe wa M23 binjiye hano muri Uvira bakinjira bwihishwa, bakaba bakomeje kugenda bashakishwa uruhindu kugira ngo babe bafatwa. Hano rero muri Uvira hari andi makuru aramutse atugeraho, amakuru yemeza ko hari ingabo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi zaje kuba zagera hano muri Uvira. Ni amakamyo bivugwa ko ari amakamyo 8 yaje guturuka hano mu Burundi akinjira hano muri Uvira. Ibi bikaba rero byabaye ku mugoroba wo kuri tariki ya 10 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Bikaba rero bikomeje kugenda byemezwa ko ari abasirikare bari baje rero kugira ngo bajize gucungura bagenzi babo ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Urumva ni amaraso mashyashya. Igihugu cy'u Burundi rero gikomeje kugenda cyongera mu gisirikare cyacyo giherereye hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru ni menshi, turaza kunyanukira warikari milipuko y'imirwano iramutse naho bikomeje kugenda bihindura isura. Turaza kugera muri teritwari ya Warungu, turaza kugera muri za Katogota, teritwari ya Nyiragongo ndetse no mu mugwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Mbere yuko rero tugaruka kuri aya makuru, reka tubanze tukwisabire niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kandi kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe ukanda kunsogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ugeze ubona mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5, kurashare cyangwa se partage amakuru unayasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment utange igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibigize ubishime, bibi nabyo bine kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze hano mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Ku mugoroba wo kuri tariki rero ya 10 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka turimo w'2025 humvikanye imirwano ikomeye cyane, mu gihe ku ruhande rw'umutwe wa M23 bashaka gusubiza inyuma ingabo za Abarundi FARDC ndetse na Wazalendo. N'imirwano byakomeje kugenda byemezwa ko yamaze igihe kingana n'amasaha 3, dore ko yatangiye hagana saa moya zo kuri tariki rero ya 10 z'ukwezi kwa 9 2025, ikaza gusa naho ihoshora mu masaha ya saa 4. Urumva ko ni imirwano yamaze hafi y'amasaha 3 arenga. Biravugwa ko iyi mirwano yaje gukomerekeramo ingabo nyinshi ku ruhande ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 11 z'uku kwezi kwa 9 hano muri Bukavu hakomeje kugenda rero humvikana ubwoba bwinshi cyane ku ruhande rw'abaturage abasanzwe bakorera ibikorwa bitandukanye hano muri uyu mujyi wa Bukavu. Abenshi rero bikaba bikomeje kugenda byemezwa ko barimo kugenda bahungira mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma. Reka rero dukomereze amakuru yacu muri Warikare. Amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko ibirindiro by'umutwe wa M23 birereye hano Warikare byaje kuraswaho muri iri joro ryo kuri tariki rero ya 11. Ni mu rukerera rwo kuri tariki ya 11 z'uku kwezi kwa 9, aho bikomeje kugenda byemezwa ko indege za Sukhoi 35 Su zoherejwe hano muri Warikare zasize zishegeshe umutwe wa M23.
biravugwa ko igice gito cyane cy'ibirindiro by'umutwe w'ama-23 biherereye hano muri Walikale cyaje gutwikwa, gitwitswe n'izi Sukhoi 35 Su, ni indege z'intambara z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza magingo aya ngaya abitegeye ahantu ibi birindiro by'izi ngabo z'umutwe w'ama-23 biherereye hano muri Walikale bakaba bakomeje kugenda batangaza ko hari kugenda hacumba icyotsi cyinshi cyane kiri kugenda gicucumuka. Ibi rero tukaba tubikesha imboni zacu z'abanyamakuru zirereye hano muri Walikale. Makuru yacu rero akaba akomeje kugenda yemeza ko aha hantu cyangwa se iki gitero cyaje kuba cyagwamo ingabo ku ruhande rw'igisirikare cya M23 ndetse izindi nazo ziza kuza kuhakomerekera. Reka rero dukomereze Katogota naho amakuru akomeje kugenda yemeza ko ku ruhande rw'umutwe wa M23 bahindukiranye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba byarabaye ku munsi w'ejo hashize mu masaha ya saa 8, aho umutwe wa M23 waje kugaba igitero ku ngabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Warungu naho imiripuko y'imirwano ikomeje kugenda yumvikana nyuma y'uko ku ruhande rw'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirangajwe imbere n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikomeje kugenda zinyoterwa no gufata iyi Warungu. Iyi Warungu yari imaze igihe kinini irimo irakontororwa n'umutwe wa M23, ariko kugeza magingo aya ngaya ikiri kugenda kigarukwaho nuko ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda rero bigabwa kuri izi ngabo z'umutwe wa M23, ndetse bikaba bikomeje kugenda bigarukwaho ko izi ngabo z'umutwe wa M23 ziri kugenda zigaragaza intege nke hano muri iyi teritwari ya Warungu. Andi makuru rero ari kugenda agarukaho muri teritwari ya Nyiragongo nuko abaturage bakomeje kugenda bakurwa mu byabo n'imirwano yaharamukiye ku munsi w'ejo hashize tariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka turimo 2025. Amakuru akaba yemeza ko abaturage bagera mu 1000 bamaze guta ibyabo cyangwa se bamaze gukurwa mu byabo n'iyi mirwano ikomeje kugenda yumvikanira hano muri iyi teritwari ya Nyiragongo. Ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakaba bakomeje kugenda batabaza bashyira amatangazo ya hato na hato hanze bagaragaza ko ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kugenda babangamira abaturage cyane, abaturage basanzwe batuye mu duce twigaruriwe n'umutwe wa M23. Amatangazo bari gushyira hanze akaba akubiyemo ibi bikurikiraho. Bari kugenda bagaragaza ko ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birumvikana n'ingabo za FARDC ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi barimo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bari kugaragaza ko bityo bashaka atari guhonyora uburenganzira bw'abaturage, ahubwo ari ukuba bakura izi ngabo za M23 mu duce twose zagiye zigarurira hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru yararamutse agarukwaho muri kino gitondo yarayongaho, gusa turakomeza kugenda dukurikirana hafi by'aya makuru. Iyi ntambara ikomeje guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagenda tubagezaho amakuru update 5 kwa 5. Reka rero tukwisabira niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye zibonera mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana 5 kuri 5. Kurashaka cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikintu ntiwibagirwe gukora like ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, ibyiza bishime. Ibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora twitwiza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.